parte walu, tama ba maromaknya fatin. Maromaknya fatin spesialnya naran kanan. Maromak hili mane ida naran Josue, atau lideran ya povu tama baraine. Mai be ia problema ida. Ema seluk helona ia kanan. Sira hela ia sidadi sira hanesan Jericho, nebe haleu homoru bot I 40. Sidadi sira ne nakunu ho ema nebe lakoi rona maromak. Maromak hatete ba Josue, sai 40 Ibrani ba. Maromak kolia ba Josue, atu haruka ema marsa haleu Jericho loron nen tutuir malu. Entaun sira marsa I marsa loron tomak. Sira marsa duranti loron ida, rua, tolu, 4, 5, nen tomak. Oha tene saida mak akontese ia loron hitu tuir mai. Bain hira korneta lian isira hakilar. Maroma kumprinya promesa. Morune munutun irahun kedas. Maromak dunisai sirani inimigo. Tuir mai, maromagnya povu, hela ia raina benia prometeo na basira. Bain hira Josue katuas ona, nia pohanoin ba povu, atau halo tuir maromagnya liefuan. Loron ohin imi hili. Semak imi atu servi. Bahau hohaunya umalaran, ami se servinai maromak. Povu hatan, ami mo se servinai maromak. Iha loron ne, maromaknya promesa barak na bediak ba Israel, kumpriona. Israel promete atau sai maromaknya povu. Israel promete atau halo tuir maromaknya liefuan. Sesira halo tuir promesa sirane, sira sehela na fatin ia maromaknya fatin na benia promete ona. Mai be, bain hira Josue mate ona. Israel kontra maromaknya liefuan. Ila koi simo na maromak nudar siranya liurai. Entaun maromak kastigo Israel. Nia husik det sira atu inimigo ukun sira. Durante tempo ne, ema Filistin ukun maromaknya povu. Ema ida husi Filistin naran Golias isin bot I 40 tebes. La iha maromaknya povu ida magberani hasurunia. Golias te gigante ida. Nia as besik metro tolu. Golias o di maromaknya povu. Mane hotu-hotu husi Israel tauk nia. Hotu-hotu tauk. So ema ida det. David, mai husi sida di kikoan ida naran beleng. David fiar metin ba maromaknya promesa. David fiar metin ba maromaknya liefuan. Entaun, David desidi atu hasuru Golias. Nia fotin nia fiska ho fatuk balu, ihalai ba ho di ataka gigantine. Oha tene sada ma akontese tuir mai, maromak kumprinya promesa atau salvanya povu. Fatuk primeiro ne besemos sai husi Davidnya fiska kona Goliasnya rentos. David oho Golias I salva Israel husi ema Filistin. Maromak hamutuk ho David. Maromak halo David mananya inimigo ia funu sira seluk. David asuain 40. Sai liurai ba maromaknya povu. David ukun ia maromaknya fatin spesial. Ohare David kanta ba maromak? Nia agradece ba maromak, tamba maromak kumprinya promesa. Agora, maromaknya povu, helaona ia maromaknya fatin. Tuir ita hare katak, lak leurtan sira sesai bensang banasang hutu-hutu iha mundu.